Райбек мырза, комментарий беріп қойыңыз бұл. Сіз өзіңіз комментарий беріп қойыңыз. Комментарий беріп қойыңыз. Комментарий беріп қойыңыз. Қысқа комментарий беріп қойыңыз бұл. Не түрді отасың жан? Біз өтеміз. Қысқаша комментарий беріп қойыңыз бұл. Райбек мырза, қысқаша комментарий беріп қойыңыз бұл. Қысқаша комментарий беріп қойыңыз бұл. Қысқаша комментарий беріп қойыңыз. Қысқаша комментарий беріп қойыңыз бұл. Өзіңер көргендей мына жуан топ балдардың құрчасында. Азиз, асамыз ба, сіз бұнша жуылғанды іштерге жаза қандай болды деп өзі есептейсіз? Жазасы қандай болды деп есептейсіз? Прокурор мырза, Азаттық радиосына байланышыпты білі? Сіз жаза қандай болды ойлайсыз? Прокурор мырза, біз Азаттық радиосынан атын тоқтасын, жаза қандай болды деп? Без комментарий. Қандай комментарий дейсіз семе? Бұл бажы тармағындағы ең ері коррупциялық іштер деп оңшылықты айтылған адамдың жазасы қандай шындай айыптылменен шығып кетіші сіз үшін қандай болды? Сіздер айыптаушысыздар да. Ошон үшін пікіріңізді айтып қойбайсыз ба? Қашқыланшы дейм. Біз шо жаза Угрожай, что ли? жоқ, соттың шешіміне комментарий беріп қойсыз ба? Соттан алып. Жоқ, сіздер Соттан алып. айыптаушы қатары, мемлекеттік айыптаушы қатары қандай комментарий берет елеңіз? Бүгінгі шешімге комментарий беріп қойсыз ба? Комментарий беріп қойсыз ба? Прокурор мырза? Ушул ири коррупциялық схемаларды түзген деген жуылғанды ішке жаза ири коррупциялық іштерге айыпталған буга чейин бажы тармагында чуылганды иштерде ататалган адамга жаза кандай болду дейсиз? Же өз жазасын алды деп сиздер разы болосуздарбы? эсептейсиздерби? Байке бизге деген информацияны доступканда бизге комментарий берип койсоңуз. Бизге комментарий Кыска эле. КППга болбойт. Ооба, КППга кирбейсиз, бир комментарий алсак болобу прокурордон? Ошону А сиздер айыптоочу катары ушул соттун чечимине пикириңиз кыска эле. кыскача эле пикириңиз, прокурор мырза. Кайрадан апелляциялык арыз берилеби? Анан кандай негизи далилдер жетиштүү болду эле? Кандай болду эле негизи айтып бере аласызбы ошону? Албетте сизден кечирим сурайбыз, бирок ушул суроолорго көп журналисттер күтүп атат, анан ошону бере аласызбы? Хотя бы короткий комментарий дайте. Кыскача. Ооба, биз кирбейбиз. Биз кирбейбиз. Биз кыска комментарий ала алабыз кетебиз. Эки ооз кеп. Вопрос зависит от того, Иштейинде бир şeyde отасыңар, мага кичине бошотуп коет. Силерден бөлөк да элдер кирет да сотко, Силер менен бошотуп коет. вы же зависит для того, может какой-то есть по недоплате или еще что-нибудь. Ответьте хотя бы коротко, вы довольны приговором? Өзүңүздөр көрүп тургандай, урматтуу Азаттыктын көрөрмани жана угарманы, прокурордун буга чейин сураганында ушу аты жөнүн айткан болчу. Ал атка ылайык ушул
Бердибаев О мамлекеттик айыптоочумун деп өзүн тааныштырган эле. Азыр биз ушул кайрадан апелляциялык арыз берилеби же соттун чечимине кандай кайра арыз жазылабы? Жөн эле келген жоксуздар да кандайдыр бир чечимди күтүп келдиңиздер да ошол чечим эми сиздерди канааттандырдыбы? Сиздер күткөн чечим болдубу? Кандай чечимге эки ооз сөз. Сиздер арызданасыздарбы кайра апелляциялык арыз? Кыскача эле токтоп туруп айтып берип койбойсузбу? Апелляциялык арыз болобу же комментарийди биз кимден алсак болот прокуратурадан? Айыптоочу тарап качан комментарий берет дегиде? Кандай болуп кандай алсак болот? Кыскача комментарий берип койбойсузбу? Бул жерде сиздер айыптоочу болосузбу? Айыптоочу айыбын угузуп анан сот 60 тысяч. кандай кылсак болот ушуну мындай? Комментарий бере аласызбы? Өзүңүздөр көргөндөй, сот ушул соттун жогорку кабатына чыгып кетти. Журналисттерге албетте маалымат бере алган жок. Биз мындан ары албетте соттун экинчи кеңселер турган кабатына албетте чыгууга тыюу салынганбы билбейбиз, бирок ушул жерден биз прокурордон жооп алууга аракет кылганыбызды албетте токтоттук. Балким башкы прокуратурадан расмий жоопту